Mbifurije igitondo cyiza ubugingo n'impagarike mwese mudukurikiye mu makuru y'uyu munsi. Kuri uyu munsi rero amakuru y'ingenzi tugiye kwibandaho naho umukobwa w'imyaka 20 akurikiranyweho kwica umwana we w'umukobwa w'imyaka 2 y'amavuko amutaye mu musarani wa metero 20. Mu karere ka Rwamagana gitifu umurenge yafatiwe mu kabari yasinze ahitamo kwandika ibaruwa asezera. Dosiye ya Retired Major Rugamba yagejejwe mu bushinjacyaha. Naho urukiko rwongeye gusubika isomwa ry'urubanza rw'umwarimu uregwa kwiba imodoka. Izo nizo nkuru z'ingenzi tugiye kwibandaho murakaze neza mu makuru y'uyu munsi. Umukobwa w'imyaka 20 akurikiranyweho kwica umwana we w'umukobwa w'imyaka 2 y'amavuko amutaye mu musarani wa metero 20. Yasobanuye ko yari yabitewe no kubura icyo amugaburira ngo kandi n'umugabo wari waramuteye inda ntacyo yamufashaga mu kumurera. Umwana bagerageje kumukuramo ariko basanga n'ubundi yamaze kwitaba Imana. Mwibazwa rye avuga ko yafashe umwana wamujyana mu bwiherero mu gipangu yararimo gukoramo amasuku, amufata amaboko amaguru ayashyira mu bwiherero, igice cyo hejuru cyanga kujyamo afata umutwe aratsindagira, umwana agwa mu gutyo nkuko byasobanuwe n'ubushinjacyaha. Icyaha cy'ubwicanyi akurikiranyweho cyabereye mu kagari ka Cyarwa hari mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye muri Gicurasi 2025. Kiramutse kimuhamye yahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu nkuko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Rwamagana gitifu umurenge yafatiwe mu kabari yasinze ahitamo kwandika ibaruwa asezera. Wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nzige niyo Mungeri Richard yanditse ibaruwa asezera akazi nyuma yo gufatirwa mu kabari yasinze agashyamirana n'abo mu nzego z'umutekano. Iyi baruwa yanditse mu ntangiriro z'iki cyumweru nkuko amakuru agera ku itangazamakuru abyemeza, nyuma yo kugaragara yasinze anashwana n'abo mu nzego z'umutekano bari bamusanze mu kabari. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonye Umuvunyi Rajab yemereye igihe ko uyu muyobozi yasezeye mu kazi ariko yirinda kugira byinshi avuga. Yagize ati yego koko yarasezeye kandi umva ari bisanzwe gusezera mu kazi kuri buri wese. Umunyamakuru yakomeje abaza uyu muyobozi cyatumye asezera, gusa avuga ko impamvu yanditse zitajya hanze kuko binyuranyije n'amategeko agenga umurimo, ngo kereka ari ubwe ubyitangarije. Ati gusa ibyo yatwandikiye ngo ni impamvu zo kuba hafi y'umuryango we no kuwitaho. Amakuru yageze ku itangazamakuru yizewe yemeza ko mu mpera z'iki cyumweru gishize umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yafatiwe mu kabari yasinze ndetse aza no kugirana ubwumvikane buke n'abo mu nzego z'umutekano. Uwaduhaye aya makuru yagize ati kwa gatandatu nijoro inzego z'umutekano zagiye gufunga akabari, we yari ari kunywera mu kandi byegeranye yasinze, nuko arasohoka asera n'abo baturage barahurura, kandi yari akwiriye kuba intangarugero nk'umuyobozi wabayoboraga. Uyu muyobozi ngo yakubaho nta nkorongo kuko yari yasinze mu buryo bugaragarira buri muntu wese wari uri aho ngaho. Uyu mugabo yaramaze igihe kinini mu nzego z'ibanze, aho yabanje kuba umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu karere, ahava ajya kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'imirenge itandukanye. Dosiye ya Retired Major Rugamba yagejejwe mu bushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashyikirije dosiye ya Retired Major Rugamba Robert na Retired Capitaine Jean Paul Munyabarenzi bakekwaho gukora ibyaha bifitanye isano no gucukura amabuye y'agaciro bidakurikije amategeko. Bombi barafashwe barafungwa. Kubera uburwayi bafungura Retired Major Rugamba Robert ngakurikiranwa adafunze. Ubugenzacyaha bwakoze dosiye buyishyira mu bushinjacyaha. Aba bahoze mu ngabo z'u Rwanda gukurikiranwa kwabo bifitanye isano nuko kompanyi yitwa Armaha icukura amabuye y'agaciro mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza yatewe n'abagizi ba nabi bagatema abantu ndetse bakanabakomeretsa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye aherutse kubwira itangazamakuru ko abantu 17 bahise batabwa muri yombi. Abandi 7 barimo na Retired Major Rugamba barakurikiranywe badafunze, naho Retired Capitaine Jean Paul Munyabarenzi we afungiye kuri station ya RIB ya Busasamana. Bikeka ko rero abatemwe ako ari 8 bari abakozi bakoreshwa na Retired Major Rugamba Robert ndetse na Capitaine Retired Jean Paul Munyabarenzi. Niba nta gihindutse bidatinze Retired Capitaine Jean Paul Munyabarenzi azaregerwa urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza aburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Urukiko rwongeye gusubika isomwa ry'urubanza rw'umwarimu uregwa kwiba imodoka. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwongeye gusubika ku nshuro ya 4 urubanza rw'umwarimu uregwa kwiba imodoka. Urukiko rwari rwapfundikiye urubanza runatangaza igihe rwari gusomwa.
uyu mwarimu wigisha ku ishuri ry'ababyeyi rya Espanya riri mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza uregwa yabwiye itangazamakuru ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse isomwa ry'urubanza ruhita rutumiza uwatanze ikirego, bityo akazongera kwitaba urukiko ku itariki ya 17 Kamena 2025. Bibaye ubugira kandi urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruhamagaza uwatanze ikirego ko yibwa imodoka n'umwarimu witwa Gatarayiha Marcel wigisha ku ishuri ry'ababyeyi rya Espanya riri mu karere ka Nyanza. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasanze ari ngombwa ko rwongera guhamagaza uwatanze ikirego avuga ko yibwa imodoka. Urukiko, ubushinjacyaha ndetse n'abarega bakagira ibyo bamubaza. Uruhande rwa Gatarayiha Marcel rushingiye ko uwatanze ikirego ko yibwa imodoka yahamagajwe n'urukiko inshuro zirenze imwe ndetse ngo zigeze kuri enye n'iyitabe, bityo basaba urukiko ko uru rubanza rwasomwa. Ubushinjacyaha nabwo bwavuze ko hashingiwe ko uwatanze ikirego ko yibwa imodoka yahamagajwe byemewe n'amategeko n'iyitabe, urukiko rwazabifataho icyemezo. Bikiko ko iyo modoka umwarimu aregwa kwiba bigaragara ko ibaruye ku byangombwa bye koko. Gatarayiha yiregura yagize ati: "Njye no busanzwe sinzi gutwara imodoka, ahubwo iyo modoka koko ishobora kuba yaribwe ikabarurwa ku irangamuntu yanjye. Bya bindi dutanga indangamuntu bakazifotora, ariko nta ruhare nagize mu kwiba iyo modoka." Rachel Niragire uwunganira mwarimu Gatarayiha Marcel nawe agira ati: "Umukiriya wanjye ntakwiye gukurikiranwaho iki cyaha cyo kwiba kuko cyashaje dukurikije amategeko." Mwarimu Gatarayiha araregwa kwiba imodoka y'undi. Iyi modoka yibwe muri 2019 yabanje gutabwa muri yombi ariko arafungurwa atararegwa ku rukiko. Mu mwaka wa 2024 nabwo yongera gutabwa muri yombi azira ko yibye imodoka, afungirwa kuri station ya RIB ya Bwezamenyo. Ubugenzacyaha bwanakoze dosiye buyishyikiriza ubushinjacyaha, nabwo buyiregera urukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo. Gatarayiha yaburanye ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, maze urukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo rufata icyemezo ko akurikiranwa afunzwe, ndetse by'agateganyo ahita ajurira kiriya cyemezo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Rumufungura by'agateganyo rero akaba ari kuburana adafunze. Uriya mwarimu ubu aracyari umwarimu ku ishuri ry'ababyeyi rya Espanya, nubwo akiri gukurikiranwa n'inkiko. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri aya makuru, nibagiwe gukanda subscribe ndetse n'akayogira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nyarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Nimba nawe kandi hari amakuru wifuza kutugezaho ntuhejejwe. Mwibutsa kandi ko nyirizina n'injye w'umunyamwuga udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco ndintore idacogora umuhamya w'ibintu n'imigambi. Ndi nyirama twimva byose nyenyesha usanga hose ndi nkubi dahusha ndinganje itanyeganyega, ndi umugano w'amagambo ndindirimo y'isoko n'amasunzo. Ndi umunyangisho nk'inyange, ndi umunyamutima nk'ingabo za Kirima, ndi intore itarambirwa, ndi indangabirwa itarunduka, isoko itagabanuka, ndavuga nkavuga ukuri. Ndi Plava, iyi ni Plava TV. Turi mu makuru y'ubutaha.